Hello and welcome to a new English lesson. Dobar dan i dobrodošli u novu video lekciju. U prethodnoj lekciji upoznali smo se sa oblicima prisvojnih zamjenica. Pomenuli smo tada da pored prisvojnih zamjenica imamo i prisvojne prideve. Prisvojni pridevi također označavaju pripadnost. Koristimo ih kada hoćemo da kažemo da nama ili nekom drugom nešto pripada. Razlika je u tome što za razliku od prisvojne zamjenice, koja ide samostalno i nema ništa iza nje, prisvojni pridev ne može da stoji sam. To jest, iza njega mora da stoji imenica na koju se odnosi. I dok u srpskom imamo više oblika prisvojnih prideva za svako lice, moj, moja, moje, moji, u engleskom imamo samo jedan oblik, my. Dakle, ne morate da razmišljate koji je rod, da li je jednina ili množina, jer postoji samo jedan oblik. Pa da vidimo koji su to prisvojni pridevi ili na engleskom possessive adjectives. My, moj, moja, moje, moji. Your, tvoj, tvoja, tvoje, tvoji. His, njegov, njegova i tako dalje. Her, njen, njena. Its, njegov, njegovo. Its koristimo za životinje i za stvari. Our, naš, naša. Your, vaš, vaša. I their, njihov, njihova. Da ponovimo još jednom. My, your, his, her, its, our, your, their. Pogledat ćemo sada nekoliko primjera. This is my favorite flower. Ovo je moj omiljeni cvet. This is my favorite flower. Is this your dog? Da li je ovo tvoj pas? Is this your dog? She's his sister. Ona je njegova sestra. She's his sister. This is her book. Ovo je njena knjiga. This is her book. My cat sleeps in its basket. Moja mačka spava u njenoj korpi. My cat sleeps in its basket. Ovdje imamo dva prisvojna prideva, prvi je my, a drugi its. Sljedeći primjeri su za oblike množine. Our work is not done. Naš posao nije završen. Our work is not done. Your house is bigger than ours. Vaša kuća je veća od naše. Your house is bigger than ours. U ovom primjeru imamo i prisvojni pridev i prisvojnu zamjenicu. Your je prisvojni pridev jer ide uz imenicu house, a ours je prisvojna zamjenica jer stoji samostalno, o čemu smo govorili u prethodnom videu. I još jedan primjer. Their computers are new. Njihovi računari su novi. Their computers are new. Na kraju ćemo još jednom ponoviti sve oblike prisvojnih prideva. My, your, his, her, its, our, your, their. I to bi bilo sve za danas. Ukoliko vam se dopao ovaj video i želite da gledate još ovakvih lekcija, lajkujte ga i kliknite na dugme subscribe i na zvonce da biste dobili obaveštenje o narednim lekcijama. Pozdrav i vidimo se uskoro. See you soon. Bye bye.